Hakakam Shakri Blei, Don Spa, Don Po, Don Kerdan, Don Barit ne Bakrau, ke Longkmie. Yakni lapan sengau ufada Richard Manbaha Bajau, beri Wika General ke Shillong Archdiocese, kumkongsan hak derbar pelun ke Basan, jo ke Lumpung ke Senjuk ke Seng Longkmie Catholic jo ke Shillong Archdiocese. Ya ke belak pelong hak Paris Saint Joseph, Laikor, hak Santrik Brain Opera Arhajar Arpuwei. Kamat pang jo ke derbar pelun ke belak Yatai, Joseph Ulalet ban ai kerteng giladi bat ke Maria. Ya ke belak sat naga gospel Katkum Lukas kelendang ke Baar ke dekat Basan. Hak ke derbar pelun ke Basan, ufada Richard Majau, Wiji, ulakol aware di Longkmie ban Shakri jau Blei, Katkum kikam bat kisap bakidon bat la ban ayu. Ufada Majau lapan sengau Joseph Bukhoi ulong kanuksa ya ke Longkmie, bakum ulong ulong Shakri jong Blei, ban pej ban semar ya ke Maria Bukhoi ke Kemi Jisu. Ulong nong muna ya ke Longkmie ban Shakri ban IT bat semawarit namar ke Maria Bukhoi balet kerteng khana samari syakinong sensyar perthei wadu Blei. Hakini kesi lai dolang ru du spiritual director ke Senjuk ke Sengkenthei ufada Leo Mary Lindem nang ta ufada Risalan R Mayong parish priest ke Laikor berkiling do so Blei baro ke jalan Yam Shlong. Habang ngalapan kre ya gini geski ban ngalapet ya gesi balai da ke Senjuk ya nak ka bentak ke geski penyedan lang hakamas buat mentak ke step ngalapet ya ke mutu ban ngaso tenat adu kata da ke mutu jaga Senjuk ong ban Shakri ya ke balang bat ya ke jait ban rio hoi kamde ke kamram juga ban kren ya ke mutu jong ke Sengkenthei mentak ke segi lesi benin pilai kren pilai dalam session benin lesi sibet ben sengi bin zadam bro ya ke session ban sekren hendai kam ngalapakan ngadi ban keren ni mentak step halo juga niru namar ngasku ka taba benong bang ngin Shakri ya Blei ngin Shakri ya ke balang ngin Shakri kan ya ke jait ban rio tak kentin Shakri kini kata kencing ke bah hak jingim dan kata ke kedan menong ngasar kerja kini ke kedan hak jingim juga ban Shakri Blei hak jing Shakri Blei juga ngim judan kedan ni Shakri berbor dak jing suren hoi dan Blei jing lesi ka jingkit ke kam kia hendai habang ni Shakri Blei ni Shakri kumju bat kamdan kedan ru ban Shakri Blei ban Shakri ban ke balang kedai ke kongsan bah adu kata-kata ban Shakri dah ke jinget, ban Shakri dah ke jing duai, ban Shakri dah ke jing ai tulut, nak ke bentak ke borong ke jauh Blei. Ban ke juang berbor haka kam Shakri Blei, dan bahaya dan bakrau, haka kam Shakri Blei, ni nom yok borong, ban ngim dan kam hiru ya kata ke borong, ni Shakri berbor Katkum ke jingla ke bau Blei, ai ni ban ke borong, kam dei banuan lagi para beliau, ke borong kawan hi nau Blei. Bat ban Shakri ya ke jait ben rio. Kedai ke basno tenat ke jinglong Kristen jungi ke jinglong Katolik jungi kamde kata ke perkelat no ingi ialah ke jong ke jait benrio ke jinglong Katolik jungi ke irap ingi ban penklan Shuh ialah ke jong ke jait benrio ban Shakri ke jait benrio dak ke ketien ke jong Blei dak ke jingi kai jong ke balang ban penklan ya ke syongka ke joman ban penklan ya ke jinglong bekentang jungi yang gizam Joseph Jisu berkamaria kilat na Nazaret sa Jerusalem nagabanta ka Paskha. Tegamut o briw bayad barabor. Kani ka pen aluk saya ngayat yepi. Banyad barabor. Banliwat yano baliwat yaw Blei. Para bangin pi kacingwat yung pi matakas miro ka ni. Mnay banwan machu sngap ikani jingkren ne ban sngap ya ki jiben ulang hoy katagaday. Hari ka bakungsan kalau bangin wat ya uni pu baim trajing Jesus Christ banwat yo Blei ka jingim jungi para bagat pi ka jingyat nanti jingyat pilgrim banwat yo Blei ka jingim jungi kata abang iwat yo Blei in yo ya ka jingbam mensim banhang tangin kemen kata ka ba Joseph ule nanta ndalalet Bethlehem ulit benle ayu Bethlehem laong hani kentin lami ka hukum nausim no pacha kaisar Agustus banlai leyu banlai khana samari kyo tien kasi jungi kyo khana samari nene ka taga census
kaba upatsia ukwa ban tho sensos gibri baro ban yo kerteng tu Joseph ru ulami ulalek bat kani ka sensos khada Samaria ka jisha kali ban ai kerteng kalau beli ai kerteng haktin Greek kiong kata kentien Longkmie hapogra substai kabamut balik register kamut bansya tax mungkin pareng bansya ai khajana kenapa dia ulum khajana tekani kentien balik ai kerteng kalong bau baka sarkar kan tip katamut kidon kenapa yo ai khajana kata ka bau Joseph ulale benle kata ula penda bahok ya ka baka sarkar kong ya ka bau patsia uang penda bahok ya la ka jong ka deiti jungu ka kamram jungu kum unong chungchnong namar kata daw naga benta jungiru para bangit biit ka jing longjong Joseph kalau ban anuk saya nga bade pi ba kum kinong chungchnong ngidei ban penda bahok la kamram kum kinong chungchnong ban i la ka jong ka chnong ban i la ka jong kari kata ka de ka bau Joseph ule bade nga ya pi ru kumju iwei pewei ki historian ki on bakaladon ke jingkain ba kanika kana summary kalau sedang nado ano domino lani snem jong trai arpo AD haju arspa nyopo AD bat konta habra shimyaka man ka khatsau snem la shan bayo jisu la ka malumala ha kata kaspasnem kabahen Rio BC before Christ don pat kibaon ha kaspasnem kabapra kam lele ya kita ki jingken jong kata ka khana summary Henry kabanga kwa wan on ha kani ka por kalong bahaban ni pet ya ka jingem jong Joseph bat ya ka jingem jong ka Maria Nishan bakine baro arngot kilalong da shisha kireo kendo kibalalan nakabenta yarji tang nakabenta Blei bag nakabenta jong jisu Hadien ke kenya ke krem ke senjuk ke sengkentai kelapun ke burom ya ke Longkmie ke bakit baba ya ke emlang salang haga balang bat haga puli dangli nuru ke pot basdang ya ke senjuk kumju ya ke lingdo so Blei ke balong ke spiritual director jengki zone baper habapun kot ya ke lempung darbar pelun halai kor lapun herno ya ke lama jeng ke senjuk du spiritual director Father Leo Mary Lindam ringkat ke nongkit kam ke senjuk bat ke jingrwa ya ke anthem nakaliang ke senjuk ke sengkentai Catholic Shillong Diocese kala IT no ya ke lama house spiritual director bat ke jingpen bena ya ke darbar pelun ke Ban Riu ke Ban Selong ha ke zone 6 Hanong Po Parish Cantate Domino omnis terra, cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra. Cantate Domino, cantate
Dorbar kabahan riu kan salong syakason kabahan riu ha ka snong ha ka pemneka snong ha ka parish nong po ha ka parish nong po thapti shwaman hap kalama bat ngakwa banong menta hakani kapor Bakan nom day banduna kanya dru ke jingpo ke jingping banya kabalong mendagesngi kaba ikong Mary Ann Poshna ilayalam lenti yangi Blei shibon kong Mary Ann Poshna nakabenta ke baro kibalai po iping na do menin hado mendagesngi bat ngin nom sha dalay bakani kaburom kabangilayo menin ban mendagesngi kan hiar shanong po em kadai ban kam krau Shuh pi menjur nem oi jar menjur baro ginong po bari presiden hilong o ni menjur ngena ke jing thapti biang ki sa shisien tementa hikum ni pen hiar no ya kani kalama Right.